Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hebrews 11:1. Welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. Believing More Than We See was written and read by Wynne Collier. Hebrews chapter 11, verses 1 to 4. Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith Abel still speaks, even though he is dead. Believing more than we see. In the late 19th century, few people had access to the great sequoia groves in the United States, and many didn't believe the reports of the massive trees. In 1892, however, 4 lumberjacks ventured into the big stump forest in California and spent 13 days felling the grand tree named Mark Twain. Twain was 1,341 years old, 300 feet tall, and 50 feet in circumference. One observer described Twain as a tree of magnificent proportions, one of the most perfect trees in the grove. They shipped part of this remarkable beauty, now destroyed, to the American Museum of Natural History, where everyone could see a sequoia. The reality, though, is we can't prove every truth with our eyes alone. Hebrews describes faith as confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Faith isn't irrational or a fit of fancy because the whole story is grounded in a person, Jesus, who has entered human history. Faith includes human senses and reason, but it's not limited to them. Faith requires more. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, Hebrews says, so that what is seen was not made out of what was visible. It's often difficult to trust what we can't touch or see or completely comprehend, but our faith in Christ, made possible by the Spirit, helps us to believe more than we can see. Let's pray. Dear God, please help us to see what we cannot see. Help us to believe and have confidence in you. In Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. Where do you struggle with faith? How can you trust God more confidently? Omasubam la otil kmo angal ka selam el endim el ya dalal matamal mar adalo mo karo rangal ka agiril di mga adu rangal ka rabe ka club say angal ka selam el ngarinya vingal el sabi elo reng sa ngali dalal along at adu urangi madirek amadalangal ka mangmaral mo ngilomes rabe ka club say mangal ka sabi elo mes ramdalal selong at adu urangi omasubam la otil kmo angal kal mael ya dalala mga adu orngira be klabsel o lisak lo mokorol de swel e o mokotraul de swel sel bol kotel skula angal el dalala mga adu orngira be klabsel ya lam selangal at karak me evel buil ngarbab adom kasiwringi ma bebirar ngal el dimle aloit el dimla longot adu ortira darir ralo mokorol tira be klabsel angal ka selam el ngwal ba out yalp tadul tiakalo danget to ko raklaat
Madyakalod ng ungil mamaknit maknitilak laad. Ngogiw osis akraw alelak lang arangal ka. Ralmael maral mo klolad. Yangal ka subak ntil maklung yolelak laad. Alorail mo klolad. At tokoy lo subang alaga. Amot retelel. Emok seringi. Alorail mo klolad. Armaduol ngalaga, asuba maknitel teletelelak laad al ngalaga, emo maklol ad lobult, emo ngil ad, lomkos o emo ngil ad ratarak labsay. Ang ngalaga am elel ba aawap talul, el diakalo danging rangarak laad, mangalaga selam el, adalala longod adu oringira vek labsay, akot, alda du loreng sa ngalaga, el dirka ngalaga lomkoro rangi, omok tralam selangalaka ongerung adala langal kalongot adu rangalken diakalo dengi tokoy ya tigingel adalal amotele la tigingel angaliken aloran moklol ad ongeve aungil alda adu loreng sangalaka dirka ka bolongot adu aol nga seurarangul mauduswela ngalaka mangbo alelak loral moklol ad diakal masabseb karangul ongewang aungil alda adu loreng sangalaka edirka kapolongot adu adalala ti mga adu ringi aol nga seorangalaka mendingalaka ngalaka eobokot taul de swela marangul mesaungil siya singraklaat mangmaral mo klolad aldiakar rangel madakterra sekada eldiakan marurarad madiakan madakta angalakal bol maknitrengi amo botoka sa arel emo botoka rangel madakterra sekada angalakal di eloy tel dia kaungil tokoy maalda duon morengi al ngalaka amrail mo klol ad al madakterak laat eom tokarak laat mendi mor siwek ebli laring ra aklaat ringi raklaat omom el lo ngalakran mikarel ngalaka evi mongod adu rarangalkem klaadar tin mongil makser tin mongil maul da kiara ablul adar aul da suid marandil mongil rungel aul tuil rokui aul da swela ngalaka maptalula ngalaka ma apadangir rokir mablul adar ngalaka aul tuil aungil al da adu ul morngi al mael eloral moklol ad rabeka klubse. In today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all. We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success. We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian, CYBER 19@gmail.com. This is a request for proposals notice from November 26th through December 18th, 2025 from the Palau Visitors Authority. The public is hereby informed that the Palau Visitors Authority of the Government of Palau is soliciting proposals from qualified contractors to provide the following service for fiscal year 2026. Marketing and Public Relations Agency for Japan. The specifications with the description of work, evaluation criteria, and all other requirements are available at the PVA office, and copies can be requested in person or via email to chloe@pristine.pw. This is a public notice from the Bureau of Human Resources.
The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide cleaning services to the Ministry of Health and Human Services, Central Community Health Center, and the other community health centers. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be fully funded by Community Health Centers Program H80CS02467 federal grant. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on December 17, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on PalauGov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting the Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS 2026-07. Public notice is from December 2nd, 2025 through December 16th, 2025. Bidding period will be from December 17th, 2025 through December 31st, 2025. Proposals opening is January 2nd, 2026. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngurulmud, Malakoyo. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. The Land Court of the National Judiciary Republic of Palau, located in Taliu Hamlet, Peleliu State, N149R23, and shown cadastral plot number 149R01. Nguyud clan represented by Runguruel Herman Omelao, Talobat Eunice Oilo, petitioner. Notice is hereby given that the Nguyud clan represented by Runguruel Herman Omelao and Talobat Eunice Oilo has requested that the certificate of title to the above property be issued in the name of Palau National Government based on a deed of transfer of such land from Nguyudel clan represented by Runguruel Herman Omelao and the Talobat Eunice Oilo to Palau National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court, so anyone who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than December 16, 2025, or such objection may be forever barred. Date November 11, 2025. Signed, Rosemary Scabong, Senior Judge. Atalwase tiasub the hello to the land court, Marwase tiasub the Moraboy Mokmo. Ang Yudel clan, elom te erngia Arunguruel Herman Omelao, Matalob Adel Eunice Oilo, Amlaruli Haontrilo Tobdra a certificate of title, Girella Amlam South, Erbabal Utm, El Mora Palau National Government. Abavir El Girel Tiel Loitela Utm, Ang Arngira a Obistalent Court, El Sabelangi Ath, El Mo Omeserngi. At Sugumang Arngia Ath, Eritel Tulungalga, El Soalom Tokertel de la UTM akmalgirel file au tengel el mora obisralen court ra ate albon meudra trui melol mulgo singil on trui mongerul buirel arrak albo on meudri tial el time heng sebel sel lul tengel el mo otiagaloreor. Sign Rosemary Scabong, Senior Judge. Date November 11, 2025. Yasub del gire la utmal ngarangasias rablu rablilio gadastral la 054R02. Asub da mura boalk mangas kasuk clan represented by Obagram Ngalang al Ranir Dor, mangas kasuk clan represented by Ngaskasuk Che Ogada, Ngaskasuk clan represented by Ngaskasuk Abraham Ngirios, Ngaskasuk clan represented by Obak Chak Ngasang, mangas kasuk clan represented by Bilung Marcia Ogada, Amnaruli on Trill Meltobra certificate of title girel tial la masadar babal utma
al Palauan National Government. Ababier al girel tialoy de la utma len conveyance agreement ang aringir officer len court tul sebe elang idil adan mo meserngi. Al so mangaringa adar tial qabli al so alam tong tialoy de la utma ikmal girel file ar tangel al more officer len court tul diabol meudra December 17, 2025. Lebol meudra tial timing sebe el selul tangel al mo de galurior. Sign Rosemary Cabong Senior Judge. Notice is hereby given that Ngaskasuk clan represented by Ovakaramangalang Ranir-Dor, Ngaskasuk clan represented by Ngaskasuk Che Ogada, Ngaskasuk clan represented by Ngaskasuk Abraham Giruos, Ngaskasuk clan represented by Ovak Jack Ngirangasang, and Ngaskasuk clan represented by Bilong Marcia Ogada has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from Ngaskasuk clan, represented by Ovakaramangalang Ranir-Dor, Ngaskasuk clan represented by Ngaskasuk Che Ogada, Ngaskasuk clan represented by Ngaskasuk Abraham Giruyos, Ngaskasuk clan represented by Obak Jack Ngirangasang, and Ngaskasuk clan represented by Bilong Marcia Ogada has requested to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Any member of the clan who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than December 17, 2025, or such objection may be forever barred. Sign, Rosemary Cabong, Senior Judge. Notice regarding land known as Ngatarit, located in Ngasias Hamlet, Peleliu State, cadastral lot number 109R24 and 109R25, 109R26 and 109R27, 109R28 and 109R29. Notice is hereby given that Ngirir's clan, represented by Ngiklep Alfonso Umangay and Turangan Maath Lali K. Gibbons, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from Ngirir's clan, represented by Ngiklep Alfonso Umangay and Turangan Maath Lali K. Gibbons, to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Anyone who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than December 17, 2025, or such objection may be forever barred. Sign, Rosemary Cabong, Senior Judge. Subdal girela utma el ngat arirt el ngarabalur ngasya sarablilyo kadastral lot number 109R24 ma 25, 109R26 ma 109R27, 109R28 ma 109R29. Asubdal murabuek mo ang Ngirir's clan represented by Ngiklep Alfonso Kumangay Maturangan Maath Lali K. Gibbons amlaruli on tril meltov the certificate of title el girel tiel lam sadr babel utum el Palauan National Government ababiel girel tieloy de la utum len conveyance agreement ang aringir official len court el sabelang idil adel mo meserngi al so mangarnya adel tel gablil so alam tor tieloy de la utum mal girel file or tangel el more official len court el de gabal meu de la December 17, 2025 lebol meu de tiel timing sabel selul tangel mo de galurior. Sign, Rosemary Cabong, Senior Judge. Notice regarding land known as Ngirir's Bungudalul, located in Ngasias Hamlet, Peleliu State. Cadastral lot number 087 R7, 087 R28, R26, R22. Notice is hereby given that Ngirir's lineage, represented by Oligor Ngirir's Dominic Sangabao and Ngirir's Florentina Nangata, Ngirir's lineage, represented by Ngiklep Alfonso Kumangay and Turangan Maath Lali K. Gibbons, has requested that a certificate of title to the above property be issued in the name of Palauan National Government based on a land conveyance agreement of such land from Ngirir's lineage, represented by Oligor Ngirir's Dominic Sangabao and Ngirir's Florentina Nangata, Ngirir's lineage, represented by Ngiklep Alfonso Kumangay and Turangan Maath Lali K. Gibbons, to Palauan National Government. The documents by which the land is being conveyed is available for inspection at the land court. Anyone who wishes to object to this transfer must file such an objection with the land court no later than December 17, 2025, or such objection may be forever barred. Signed, Rosemary Cabong, Senior Judge. Subdal girela utuma el Ngirir sa Bungudalul el ngablur nga siya sa Rablilyo, cadastral lot number 087R07, R28, R26, R22. Asubda murabual kmong Ngirir's lineage, represented by Oligor Ngirir's Dominic Sangabao, Ngirir's Florentina Nangata, Ngirir's lineage, represented by Ngiklep Alfonso Kumangay, Maturangan Maath Lali K. Gibbons, amnaruli on tril meltov the certificate of title girel tiel lam sadra babel utuma
utma el mora Palauan National Government. Apabiel girel teloy de la utma Land Conveyance Agreement ang aringir officer Land Court tel sebelang idil adal mo meserngi. At so mga nga other tel gablil so alam tor teloy de la utma malgirel file or tangel more officer Land Court el dia kapon miyo de la December 17, 2025. Level miyo de tel time ang sebel selut tangel mo de galurior. Sign Rosemary Skabong, Senior Chats. Subdra kamaldile la Herman Mans Francisco. Tia subdra kamaldile top dar ngay budurale Robert Tutti, rideb ogada ti itong, ubadey Valentino Clolad, ngira yobey bailu ngira tregad, adel balu Damian Iblas, ma ebirale Maria Rur, morarogul adri ragayu kulmadas padal, at mohtar gidra Herman Francisco, ngalgila Francisco Bleso, maklerang Francisco, amlos me estera November 24, 2025, mabadngilang aramorgem la motorko kulmorngina kamaldile, ra December 11, 2025, longewalu reorder stay. Dila di Moringida Santos por half funeral home ng Kib, Ray Lomura 9 AM ra total mo 12:30 PM at top del modak ro ulgul ng isar. Mang ayang leng spada lang grogor Jose Yao o masubar ad marangal gimem da kang sir ti albula. Ngorong ang spada la adal bara may resyong may, adal bara tablang chanson ginaililda, ebira may rorwo arurang, tilmoy way simeng akwan, ebira tablang frista basev sa masubar ad marangal giril ti albula. Diri kal spada lang yang rimir masubar ad marangal ka. Ruat Paulinas kang marmaring Henry Ewatala, Maribal Ewatala, Chan Ewatala, mosubdar ad marangal gemem nakaingisew. Obak Lorenzo ngina Molaw, Machustina and Thomas, mosubdar ad marangal gemem nakaingisew. Diri kaspada labadura abrakal Florencio Yamada, maibira barak Valentina, True Harpers kang, mosubdar ad marangal gemem nakaingisew. Diri ramtawi warang ulit Felix Targong, Inglors Way, Julia Sugi, mosubdar ad marangal gemem nakaingisew tel bula. Diri kaspada lang ito itoluk microngula, ngira regla chakrongula, adra club da hitorngula, Mary Irey, Nancy Rungula, Armarangel, mosubdar ngal gemem da limer ti albula. Diri kaspada la deskim tuti, Iris tuti, Oteo tuti, Miranda tuti, Maloyola di sangabaw, mosubdar ad marangal gemem nakaingisew. Diri kaspada la Irina, Marciana maharu itstalmatang, Yusim Sato, Mahatsko Sato, marabibiringi, mosubdar ad marangal gemem nakaingisew ti albula. Tinay Targong, Chesi Lilaw, Machefri Targong, mem nakaingisew ti albula. Diri kaspada la Vasilias Kiwo, Siskas Kiwo, Makinli Singewo, Shelani Remote, Reagan Remote, mosubdar ad marangal gemem nakaingisew. Chesi Targong, Ma Osmond Targong, Sandra Targong, Irablaw Sambal, Patrick Aribuk marabibiringi, mem nakaingisew ti albula. Diri kaspada la Badur Elgang, Wilhelm Remote, Ma Ebir Elgang, Alhana Ingais, mosubdar ad marangal gemem nakaingisew. Diri kaspada la Sandra Tulmaw, Matemal Clolad, mosubdar ad marangal gemem nakaingisew ti albula. Diri kaspada la Albina Timarong, Mafustina Armaruk, mosubdar ngal gemem nakaingisew ti albula. Marading kaspada la ngira obisur kanay, mosubdar ad marangal ka. Diri kaspada la orgasada Laurentino Long, Maferistaw Long, mem nakaingisew ti albula. Ngitob Hideos, Lisa Hideos, Lali Hideos, Artin Hideos, Chairmans Hideos, Gerald Ringang, Leleng Miguel Yob, Kathy Francisco, Maui Miguel, mosubdar ad marangal gemem nakaingisew ti albula. Ngiwaling spada la ngalgela laging sang ang giraprak, marangalgela Hideo Targong, adangal rulungan ma Isabela ngirmang, mosubdar ad marangal ka. Irayang spada la awadal adrena ilu, sabat adim kalistu silu, mosubdar ad marangal kalgiret ti albula. Diri kaspada la ngalgela Yonat Rungula, Christina Arsenio, Machorchar Ngula, Ma Rachel Makasar. Ngat pang espada la Marta ti itong mosubdar at marangal gemem nakaingisew ti albula. Orion espada la dir uldak o getting iragid, brotegil Hermana Siro, dirakargor no nalwi, ngirabadel melwert matul, sa kawang Steven Kiyota, mosubdar at marangal kalgiret ti albula. Dirakat espada la Lester Ura. Tokobet sa espadela ibirale amora marine ngiratrang ang kumolmer ng algemar Ryan Teruo, Macheral Teruo, pagim kang sir Terbul. Dirikal tokobet sa espadela ibirale Maria Ura amora siya orak mabasilias karas may nakang sir Terbul. Paliliyo ang espadela low dil sepsis edela Roman Ridep masubdara at marangal Mercy Sims marbebiringi may nakang sir Terbul. Klamatela sub daw ulm trigel no di amdong clear abol sub ele may nakang sir Terbul. O malmsulang ang betong sang maser mabolakal sub MLMay edit galat ka lunguwa. Tia sudro tawdrin niya kang itsuaw mawadal at satski Florencio ma Mark Mabel rakabliras uduy rataliw rabililyo masudra rogul edrir rakamaldi el dadu ratargid rangaligid ra Herman Francisco almlamotro kolmorngir ang ogewalu riol Thursday longotruy matal kapsingil ongotruy mongerulbuila December 11, 2025 ang amaldi la di morngina Santos por half funeral home ngangat kibrairay lomura 9 AM ra total mo 12:30 PM eto del momdakring esar nagim sudro kamil admam ng regal below memim da alim gat maklit sungun ngal targid ra Herman Francisco.
Ngaralong agim subdra ya adra butol bay Frank Malsol mo subdra ad marangalga. Ngarada agim subdra adra itrir yuta kamangloy o dawal mitsuhide subris ko dulay subris me ebira merong stominaruo mo subdra bibir meu marangalga. Ayra agim subdra etna igartang Raymond Elizabeth igartang o Miguel igartang Carol ngiraidis mo subdra bibir meu marangalga. Ngamlungoy agim subdra Siles ngiralol kuma Apolonia Siprit mo subdra ad marangalga. Iwala agim subdra ngirudil Benito Obak madirudil Dorismath mo subdra bibir meu marangalga. Oriora gim subdra ya adra mai Eliayob au elbir ragumra segundina asuma mo subdra bibir meu marangalga. Ngirudil Benito Obak madirudil Dorismath mo subdra bibir meu marangalga. Francis Mer mo obawlin dadachi mo subdra bibir meu marangalga. Maria Otto mo subdra ngalga. Agidri gam subdra ngalgilam liad ito ngirabaku rakaduin ito mangirat milol denis ito mo subdra bibir meu marangalga. Potaridep mo subdra bibir gaw ngaskasuk Abraham ngiruyos mo subdra bibir gaw marangalga. Agidri gam subdra Rosarios kilang Morimat Kingsyo mo subdra bibir kami marangalga. Mark Mabel ma nobo laluk mo subdra bibir kami marangalga. Low at Jackson nginaingas mo subdra bibir kami marangalga. Herman Aling ma Kathy Francisco mo subdra ngalgilagin tol mam uew magembogenti. Mercy Saul mo subdra bibir gaw. Agidri kam subdra ngalgilam lei Adrimir Ramel ra Robinson Rimir mo subdra bibir gaw. Sorang Daniel mo subdra bibir kami marangalga. Pelilio agim subdra agemi oyama Sinya Miyogi Ingol maharusing naged Elmar Ramel Tego Florencio una Richard Barbino Ramel Masali Ramel mo subdra bibir kami marangalga. Agidri kam subdra gaw et Mabel mo subdra bibir gaw marangalga. Ngayaw re admaseb Jesus Setsuo mo subdra bibir gaw emeim da alim da kaingisew. Tiras asong Paskwana talay mahelan yamada mo subdra ad marangal ke meim da kaingisew edesa tial al sungul ngal targid. Trigel admam lo digal lobas angkli lengklong tela subda uul adi kabalo makitarang rir emeim da alim da kaingisew tial al sungul ngal targid ra Herman Francisco madibus radrongled. O mal musulang yaru bakal Dios lo makal tengah tergidrogoy. Say na kang itsuaw. Tia subdra ko dalo todo nga Timothy Albert Petrus Itelmo ngira abad Matthew Elbelao ngira mo Miss Asaito Baudistar Alula dirat ngerur koreti wasisang madiraryang Deborah Saito masubdra sa arela targidra Herman Francisco ang lagila Saito Baudong almnosmer esteraluy me ol kapsingil ang otruy matalbuy la November 24, 2025. Ang kamaldi lamlamot rokok kalmorngir ang ewalurior Durstil December 11, 2025 aldi morngina Santos Porha Chapel Ray Naindori atutaw ay mamadakrang ng esar. Mamal kayo kay gimsubdrangal o ligong Poligar Pasilius may luwayti lindatamol mutakang almasubdrangal kay may nakaingisew. O sisiulsub na murang inatakaw bibiano math madil takaw sa riyangging mosubdra bibir kamiw e may mdaali merti albula. Ngesar gimsubdra sengal Ignacio Anastasio madirabis Madray Gotaro mutakang almasubdra adat marangal kay may nakaingisew. E diri kalmasubdrangal ngiro idem asam masang maudal at hirokoy theo mutakang almasubdrangal kay may nakaingisew. E oriora gimsubdra rangim maudal ad LC Adolf mo subdra adat marangal ke meim dalim da kaing surti albula o sisiulsu da monas pasungol masaw vedor o drai toshie keldermen ma enita et pisong mo tangal kas pasub de meim da kaing seu ti o sisiulsu da godal lol tol dringa Timothy Albert Petrus Itelmong ngirabaid Matthew Elbelao ngirarmo emis Saito Paudistar alula dirat ngerur koreti wasisang madirariang Deborah Saito almsubdra sa rela targidra Herman Francisco ngalgela Saito Baudong almnosmer esteraluy me ol kapsingil o truy matalbuy la November 24, 2025. Akamaldi lamlamot rokok kalmorngir ang ewaluriol Durstil December 11, 2025 aldi morngina Santos Porha Chapel Ray Ranaindori tutaw e mamadak rangar nga sangar ng isar. Mangar along agim subdar kal adalbar olbed helasyon nga ibakas mautangal misubdar adat marangal gemim da alim edang ang isurti albul. O sisiulsub da morar irey o siarspis martulo la Sofia Skilang mautangal almusubdar rangal gemim da alim erti albul. Yang rar da agim subdar kal duwen tochi makaspusubdalo at emim da alim erti albul. Diri kala sisulsub da morar bes Paulus o ngalibang maybe otong nana o ngalibang masubdar adat marangal gemim da alim edang ang isurti albul. Diri kala sisulsub da morar Mary mulay akon masubdar rangal gela Hermina emim da alim. Agi diri kala masubdar kal Floriano Felix emim da kangsew o sisulsub da morar sabet takataro masubdar bibir ngaw emim da alim erti albul. Diri kala masubdar kal Pauline Talam sa masubdar bibir ngaw emim da kangsew. Mangiwala gem masubdar kal ngirabi iba elender nginamati madira abi iba mistika ulgarila bautangal masubdar adat marangal gemim da kangsew. Diri kala sisulsub da morar sigisol Alfonso Lool madira uspay Isabela nginamang bautangal masubdar bibir kamiu emim da kangsew da alim erti albul. Yamal kayo kay masubdar kal bekeldi lagi mi Thomas ngirangas Biliani Thomas adalbay along Thomas Delegate Silverius Thomas mabuy kiat Chef Thomas gas pusub de mim da kangsew. O sisulsub da morar Ostens Octol Mastela Octol telay gas pusub da lo ad emim da kangsew.
O si sulsub da mura emma tosi ma besi tosi malayrey mo sub da bibir kamiu e mem ngang seu. Yang esara kim sub da gal baudistar lul ma helmer lul mo sub da bibir kamiu e mem ngang seu tel bul. O si sulsub da mura de bora Isaac inglor malaytaw may sabong saito mo sub da ngal ge mem ngang seu. Agi dir kam sub da gal dirat ngurur koreti wasisang spadetri ngal gela hitora e mem da alim ngang seu tel bul. Egi moltur gal madras ksug Gabriel wasisang el mer ngal ge Pamela ma Carlslo wasisang mel nga sukma mertel bul. O si sulsub da mura ngal gela ngir ma sengal ra Melissa ma Ralph Sudo mo sub da bibir kamiu e mem ngang seu. Agi dir kam sub da ngal gela si manera Esther ngal gela Vers ngal gela maito ngal gela Noah mkas sub de mem ngang seu. O si sulsub da mura ngal gela Erulera Petrus Telmong Senator Cecilil Aldabel Krista Aldabel Rabin Ginalmut Romana Ginalmut makabang basalay mo sub da ngal ge mem ngang seu. Agi dir kam sub da adra vital ta churumang girmang mo sub da adat mangal ge mem ngang seu. Ya irai kim sub da gaulungi la loraringi la mang saude ba ruma mo sub da bibir kamiu mem ngang seu. E dir kam sub da Gloriana ata Benita mibuk mangal ge mra brihida sidoy mo sub da bibir kamiu mem ngang seu. E dir kam sub da Alfonso Kadiasang mo sub da bibir kamiu mem ngang seu. Agi dir kam sub da Gubari Eliposang mem ngang seu tel bul. Yang art magim sub da ruma maywong makukong sa kasiro mem kas sub da lo ade mem da alimertel bul. Mangaram lungoy kim sub da ngira dilub at tamir mang South Junior el bil el gavenor ilolang arabokta mau erut e5 el belaw mau tangal sub da adade mem da alim da ngang seu tel bul. Ya oriora kim sub da ngira galaw Francisco Gibbons ngira au Harry Fritz Hayato Sadang Malolita Gibbons mo sub da adad mangal mem da ngang seu tel bul. O si sulsub da mura ngal gila Didro Oral el Timothy Albert Junior Albert makarlap peloy mkas sub da mem da ngang seu. O si sulsub da mura Sabrina ngiro rong o silek mau tangal sub da adad mangal mem da ngang seu. E dire kal sub da ngal gila ngiraklang badaong ra idolo daol Absalom ngiraklang maang henina ngiraklang mo sub da adad mangal mem da ngang seu tel bul. O si sulsub da kamal dilila Herman Francisco amor obaklo ol Batros Pasilio Oligong Wilson Olblay dil taab Carmen Gib Maribak Agnes Marungail mo tangal sub da adad mangal mem ngosok martel bul. Klong tela sub da ulmar adamam lo di kaldung clear tel sub da mo tangal mem da ali mertel bul ya bola kal sabiul may edit kalat karang nungu. Koman sulang yarubak kal Dios lo makal tanga tergidrogoy. Saina Petrus Telmong. Tial sub del mulla reng stringi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top derngi e haraorngi ko mal mesula. Subdra Godal. Tia Subdra Godal lo tobdring atet sing it sato, bedul ogada itong, werongos Henry Ewatla, ermasingel Isaw sato, ubdey Valentino Clolad, yadraro Garay Mariur, miseral Chi Malayong, dabdebg Esebey, Samuel Desel, yadrading Abraham Osima, maay temong, el masubdra adamam el ngarang ayangala, marada marangalga, ra Balayaur, Madalgong, Maasel, Marogwil Dagawad, El Ngarababaldao, Mayoldao, Maorior, Mabililiw Mangayaur, Rasarela, Diracolbas, Ramona Kogit, El Mlosmera, Nebraska, Sera Tuesday, November 25, 2025. Abadingal ang galtargid, adir ka nga rambrigel, yar adad marangal ng ngarsay, akmuha kamaldi, lamorngi rasabadong, el December 13, 2025, el di moringira Nebraska, rambrigel. Magmamaltela ruba ka ulingi tarabekal vakawad, mapodakay nga sewra imolsen sa el nga sutrir tirgal bebi rigid. Matirgel mo sa beir, didberabli labdul o kadat itong, ramdalai ra oryo ra Sunday, December 7, 2025, ra ewal clock, 4 p.m. ra yetasils. Ebto ka alsang matretra, mandirekal sa beiwal ding mayaw lang aswiw, elmsang Marta T. Kasuma, adeng waringi a 775-2100. Kompmal masulang, signed badul o kadat itong, miseral Chi Malayong. Sisilsub dra ko dalle lamle dira kolbas Ramona Kokitsi el mlosmera luyam ei melgap singila ong trui matalbuy le Ravalura Nebraska USA November 25 2025 ngigal maasa di mga maldi Ravalura Nebraska ra ong trui ong erulbuy le ra trui edel gab singil el ngia sabadong el sils December 13 2025 ngakal miseral ideb malayong maopokuram ay temong ideb am subdar kamiwal adamam rabalurang ayangal matukubet sil ongit amura obakarusong teruot chokay mamasal uodal ad harumit chokay mo subdar bebi ramiw matirigel sa barir lamay matakay nga sew angar along ay amamang o erurungu lam ituut madil may ang algemra
Ngiro itoluk Mike Rangula, mangiraw rega da Jack Rangula, mosub da bebi regid e may madakay nga sew. Ay liakalsub da morabadul da klas Markub, rabalurang ramlangui, mamspadia o damra Lorraine France, matirgel momdedayas e may madakay nga sew. Iliakalongit amora rabalgul, Felix Osiler, rabalurang atbang, mosub da ruulem matirgel momdedayas e may madakay nga sew. Makawal ban shirt ngirong hotel, may gaw maruulem madakay nga sew. Ngurubasang rabaluram malgayo, kaya ongit amora ngirat milol Dennis ito, mamasal di rutangli, mosub darat tulungal grado, may mga sukak. Abalurang esar, ngakal miseral ideb malayong, mamaayat temong ideb, amasub darakawal, raapkaw Cecilil Aldabe, alma Dominic Marcel. Tukubet silspedek, ngakal miseral ideb, mamaayat temong, amortirgel adala da mamra ideb, may madaalim et kay nga sera imolsens elol nga ser tirgal nga legelamle dira kolbas Ramona Kokichi. Pasyo madalai rabli labdul o kadat itong sils a Sunday December 7, 2025 yata ma ewal clock 4 p.m. Signed Miseral Ideb Malayong. Subdrak maldile, dirayar Rebecca Ringil. Tia subdrak o dal loltob nga Petrus Italmong, Timothy Albert, ngiraabay Matthew Elbalaw, ngiramoy Miss Saito, Baudistar Alul, dirat ngaruro koreti wasisang, madirariang Deborah Saito Baudong, el masubdra sa relatargidra, dirayar Rebecca Ringil, el nosmer seratri melol malgabsila ong truy matalbuil, November 16, 2025. Akamaldilam lamotro kolmonira ong Melurior, Friday, el December 12, 2025, el Dimorira Santos Borja Chapel, Ray, Ranaindorira Tutaw, el Mosuelb, e Morabay rang rubasang ramalgayo kal talsigang, e Momdakrat Obey. Mamalgayo kay kimsubdarkaw oligong Polycarp Basilius, Malwayti Linda Temol, mamautakang masubdarangal e may madakay nga sew. O sisiulsubga, amorangiratkaw Bibiano Mat, madiltakaw Sariang King, mamosubdar bebirangmiw e may madaali Mertial Albul. Yang esar agim subdaran ngalgela Ignacio Anastasio, Madirabis, Madre Cotaro, mamautakang masubdar adad marangal ga may madakay nga sew. Edirekal masubdar kawal, hiroirem asam masang, maudal ad hiroko hideko, mamautakang masubdar ngal ga may madakay nga sew. Ya orior agim subdara rangem, maudal ad LC Adolb, mamosubdar adad marangal ga may madaalim edakay nga sew Mertial Albul. O sisiul subda, amoras pasungol masawo bedor, o daray to siye keldermen, mainita et pisong, mamautakang algas pasubda, may madakay nga sew. Kaya o sisiul subdra ko dal, laloltob nga Petrus Italmong, Timothy Albert, ngiraabay Matthew Elbalaw, ngirarmoy Miss Saito, Baudistar Alul, dirat ngaruro koreti wasisang, madirariang Deborah Saito, el masubdra sa arela, targidra, dirayar Rebecca Ringil, el mlosmer seratruy melol, malgabsingila ong truy matalbuil, November 16, 2025. Akmaldi lamlamot ko kolmonira o ngayong Melurior, Friday, el December 12, 2025, el di Morinira Santos Borja Chapel, Ray, Ranaindorira Tutaw, el Mosuelb, e Morabay rang Rubsang, Ramalgayok, el Talsigang, e Momadak Ratobay. Mga ralong agim subdarkawal adalbayra olbed, helasyo, ngiraybaks, mamautakang masubdar adad marangalag, e may madaalim, e kay nga sewertial albul. O sisiul sub, damurari irey, Osyar Spis, Martalul, Sofia Skilang, mamautakang masubdar ngalag, e may madaalim, mertial albul. Yang rar, dagim subdarkawal Dwayne Totsi, mamkas pasubdaload, e may madaalim, mertial albul. Direkolo sisiul sub, damurabi es, Paulus o ngalibang, maebil ra otong nana o ngalibang, mamosubdar adad marangalag, e may madaalim, e kay nga sewertial albul. Direkolo sisiul sub, damura Mary Muley Agwan, mamosubdar ngalgela Hermina, e may madaalim. Agidirekal masubdarkawal Floriano Felix, may madakay nga sew. O sisiul sub, damura Sabet Takataro, mamosubdar bebirakaw, e may madaalim, mertial albul. Agidirekal masubdarkawal Pauline Talams, mamosubdar bebirakaw,
rakaw may madakay nga sew. Mangiwal agi direkal masubad rakaw ngira abib, elender ngira makati, madira abib, mistiga olgarila, mamautakang masubad adad marangal may madakay nga sew. Direkalo sisigul subda amora sikasol Alfonso Lool, madira uspay Isabela ngirmang, mamautakang masubad bebi ramiw, may madakay nga sew da ali mertial albula. Yamal gayo agi masubad rakaw ekaldil agi mi Thomas, ngiray nga sa Villani Thomas, Adalbay Along Thomas, Delegate Silverius Thomas, Mapuikiad Chef Thomas, Mamgaspasub de may madakay nga sew. Posisiulsub da mura Ostens Okotol, Mastela Okotol Talay, Mamgaspasub de Load may madakay nga sew. Posisiulsub da mura Emma Tosi, Mabesi Tosi Malayrey, Mamosub da Baby Ramiw may madakay nga sew. Yang esara gimsub da kaul Baudistar Alula, Mahelmer Alula, mamosub dar bebi ramiw may madakay nga sewer tial albula. O sisiulsub da mura Deborah Isa, Inglor Malaytaw, may sabong saito, mamosub dar ngal may madakay nga sew. Agi direkal masub dar kaw, dirat ngarul ko reti wasisang, mamspadatiri ngal gela hitora, may madaalim edakay nga sewer tial albula. Egi moltur kawal madaras kasuk, El Gabriel wasisang, malmeang algem Pamela Macarlos wasisang, malngasuma martial albula. O sisiulsub da mura ngal gela nyer masengel, Ramelisa, Mauralf Sudo, mosub da bebi ramiw may madakay nga sew. Agi direkal masub da ngal gela Simane, Ra Esther, ngal gela Vers, ngal gela Maito, marangal gela Noah, mamgaspasub de may madakay nga sew. O sisiulsub da mura ngal gela Erulay, Ra Petrusi Talmong, Senator Cecilil Aldabel, Krista Aldabel, Robin Ngiralmut, Romana Ngiralmut, Makabang Basalay, mamosub da ngal may madakay nga sew. Agi direkal masub da iadra bital tao, El Tsurumang Ngirmang, mamosub da adad marangal may madakay nga sew. Yairay agi masub da kaw lungil, lorarngil, ramang sao Dave or Rum, mamosub da bebi ramiw may madakay nga sew. E direkal masub da kaw Gloria Nakata, Benita Mibu, marangalgem, Mabrihida Sidoy, mamosub da bebi ramiw may madakay nga sew. E direkal masub da kaw Alfonsa Kadiasang, mamosub da bebi rakaw may madakay nga sew. Agi direkal masub da kaw Gubari Libosang, may madakay nga sew tial albula. Yang artmaw agi masub da kaw Orum, Maywong, Makukong sa Kasiro, mamgaspasub da load may madaalim mertial albula. Mga ramlungoy agi masub da kaw Ngina Dilub at Tamir mga South Junior, ULB el Governor Lolang R. Voigt, Mauel Rute Fay Kuel Balaw, mamautangan masub da adad may madaalim edakay nga sew tial albula. Ya Orior agim masub da kaw Ngiray Galaw Francisco Gibbons, Ngiraaw Harry Fritz, Hayato Sadang Malolita Gibbons, mosub da adad marangal may madakay nga sew tial albula. O sisiulsub da morangal gela Dirural El Timothy Albert, Junior Albert, Macarla Paloy, mamgaspasub de may madakay nga sew. O sisiulsub da mura Sabrina Ngirurong Osilek, mamautangan masub da adad marangal may madakay nga sew. E direkal masub da ngal gela Ngiraklang Badaong, El Idolodal Absalom Ngiraklang, Maanghenina Ngiraklang, mamosub da adad marangal may madakay nga sew tial albula. O sisiulsub da maldilela Tirayar Rebecca Rengila, Amora Obakalol Batros Basilio, Oligong Wilson Olblay, Diltaab Carmen Kip, Maribak Agnes Marungayl, mamautangan masubdar adad marangal may mamngasuma mertial albula. Klamngatela subdaul, Mar adamam ilmlodekal madungang clear tial subda, mautang may madaalim mertial albula, yabolakal sa biiw, edidagalat karang lungu. Kompmal masulang, yarubakal Diyos lomaknal tangat targidar rokuy. Sign, Petrusi Talmong. Subdra kamaldila. Kaya subdra kamaldila, oltobdri ang iray nga sa Villani Thomas, Wikiat Jefferson Thomas, Colabas Aloysius Talay, Raul Arnold Oilo, el masubdra rokuil adamam, algire la kamaldila la targidra Rebecca el Balaw Rengil, el ngalgelam lebe kaldil diramas lamal el Balaw, el mlosmer mapadangel ang aramor. Mlamotrok la kamaldil, el di moringira ongay malurior, Friday el December 12, 2025, el di moringira Palau Funeral Home and Chapel, el Moswell, etwab dal morabay rang rubasang ramalgayok, el Talsigang,
lang emo urage drat obey malway say yarbekal adamam akmal spad lalgirel tial gamaldilel ngigal targid ngiwa lagim subdra ngiraybay Gregorio da rong koybad Helbert da rong maosigalil Augusto rungula mamasubdra ngal graybay may madakay ngasew rangal gelam le ngiraybay masa ichi atitaringel rageturang Greta atitaringel marbebi rakaw may madakay ngasew amal gayo agim subdra be ekaldil agemi Thomas Abbas Kyoko Sumang Hosea Sumang Delegate Silverius O Talay Stella Ocotol Rur Elbelao Talay Tina Ocotol Ostenso Ocotol Apollo Ocotol Dallas Ocotol Emma Cleofas Ephraim Tosiwo Bessie Elbelao Malayre Brangye Elbelao Ongino Ur Elbelao Sheldon Elbelao Ngarbay Boysek Talay Jeff Tewid Trustee Boysek Clifton Boysek Antonio Frederick, Gerungil Talay Macreos, Aloysia Paloy, Arti Talay, Mamedrang Talay, Santini Bath Thomas, May Madray Ngasew. Direkal Malspad, Langalgela di Ramakar the May, Ramadra Sivakli, Johnson the May, Mamosubdra Baby Rakaw, May Madray Ngasew. Agidirekal Masubdra Niratraw Viviano Math, Tami Ngiraulaw, Ima Ngiraulaw, Joyce Talaw, Ngira Ite, Marangalgela Moti Liev, Radhasul Francis Lieb, Mamgas Pasubdaload, May Madray Ngasew. Direkal Spadala, Amadrayo Kalin Joseph, Marbe Ringi, Ertial Gamaldile la Rebecca Elbelau Ringil, El Ngalgela Thiramas, Lamal Elbelau. Agidira Kalmusub, Darangalgelam Lengirangas, Elu El Macreos, Rawadal Av, Hilong Marsil, Chief Justice Oldiais Ngiraigalau, Deborah Sebalt, Ngatibu Lu El Macreos, Maugong Nakamura, Mamosub Darangal, May Madaalim, Edrangasew. Ang Esara Gimsub Darangira Arwang, Bilita Kamine, Mamosub Darangal Arwang, May Madakay Ngasew. Agidirek Kalmasubdra Lili Oilow, Madenis Oilow, Patrick Oilow, Mamgas Pasubdra May Madakay Ngasew. Ngira Abad Matthew Elbalaw, Mamosubdra Ngalgem, May Madakay Ngasew. Agidirek Kalmasubdra Billy Naruwo, Morland Naruwo, Umay Naruwo Rubas, Ertung Alisa Watanabe, May Madakay Ngasew, Ertial Gamaldil. Ang arwik, Larablayra Omngil, Agimasubdra Kawal, Diraryu o kalista yamanguchi, mamosubdra ngalgem, marangalgira ngalgem, may madakay nga sewer tial gamaldil. Adire kaltokubet silsub, damura kabrina idip, marangalgelam le, ebil rukungi le iduber dial, radire etet blandar dial, mamosubdra bekal ada marangal, may madakay nga sewer tial gamaldil. Agidire kalmasubdra Joseph Tiob, marbebi rakaw, marangalgiw, Emgas pasub de may madakay nga sew. Direkal spadala, alid adong Pedro Mreb, mamosub dar bebi rakaw, may madakay nga sew, tial albul. Agi direkal masub dar ngalgira ngalgelamle, kolebas ngirait pang, ramarchi baab, mamarlon baab, mamgas pasub de may madakay nga sew. Ayray agim subdra diranga sets ko tuul, mamosub dar ngalgerangarangas, may madakay nga sew. Rangalgelamle ruul del Raymond Reblu, Rabeti Reblu de Inasyo, maetabay Reblu, marangalgelam le regril, el tiakle boysek, ra hermana tiakle watanabe, mamosub dara bebi ragaw, may madakay nga sew. Agidirek kalmasub dara dirako sa kasi Alfonsa Tintorio, marangalgem, may madakay nga sew. Agidirek kalmasub dara ngalgela tau oib, may madakay nga sew. Agidirek kalmasub dara hungil ringil, Mesebab Marino, Masayang Samdiw Riirey, may madakay nga sew. Agidirek kalmasub dara ngalgelam le ulda, ngirnges e rablud, radirang rablunta Deborah Nakata, marbebi rakaw, may madakay nga sew, tial albul. Agidirek kalmasub dara ngalgela namigo dalmel, radelfita dalmel, marbek kalav, may madakay nga sew, tial gamaldile la Rebecca Elbalaw Rangil. A orior, agim subdra Antonina Taur Hidewo, sa ma-project niralmaw, Ruby Brel, ma Valerie Mabel, ma Jackie Elbalaw Masang. Agidirek kalmasubdra Rungulaw Aloysius Alons, Ngirmang Richard Alons, mamosubdra bebi ramiw, may madakay nga sew. Serabi Sato, madangalay Sato Radial, Senopia Debalbot, Lucy Tangalbath, marbebi ramiw, mamgas pasubdra may madakay nga sew, tial alabul. Agidirek kalmasubdra Veronica
Ida Antonio, Sheila Sakuma, Kayobal Sakuma, Mosubdar Bebi Ramiu, May Madray Ngaseo. Agidire Kalmasubdar Ngalgala Tewid Boysek, Rasatrunino Tewid, Angeles Tewid Napoleon, Magilav Tewid, Mosubdar Ngalag, May Madray Ngaseo. Dire Kalspadala Sadaria Sumang Alidadong, Mainglor the Sumang Nirungay, Ngaspasubde May Madray Ngaseo. Dire Kalspadala Kadasaw Morales Ramarui, Maevil Kadasaw, Mamosubdar Ngalag, May Madray Ngaseo, Ertial Kamaldil. Ato Kubetsel Spadek, Ngakalngiray nga sa Villani Thomas, Amasubdar Gaul, Yadri Bugli the Song Sumang, Mabekaldil, Marine Etibek Sebastian, Mamosubdar Bekalngal Garangari Bugl, May Madray Ngaseo, Ertial Kamaldil. Agidire Kalmasubdra, Dira sa Aduy, Kuyugo, Kiroichi, Marangalgel. Agidire Kalmasubdra, Nirmangang the Hayes Malsol, Madira ang Nancy Wong, Mosubdra Ngalga, Rangar Manganga, May Madray Ngaseo, Ertial Albul. Ang ramlanguy ang spadala ngiraklang Chance Kabong, Haruo Wilter, Governor Dr. Amais Roberts, Irung Skabong Igeda, Machulia France, Mamosubdar Adad Marangal, May Madray Ngaseo. Agidire Kalmasubdra Itrir, Oktol Moded, Masimane Williams France, Ertial Albul, May Madray Ngaseo. Hindi ka omongol mga liokla, Marangal Garablaya, di mokaltmokal girela omangadal blals. Ang klamang tela subdaw ul, material adamam lo diya kalobas ang clear, adya kabol magkitaran rir. May Madray Ngaseo, walgut maklik tial gamaldile ngigal targid, Rebecca El Balaw Rengil, El Dibusera dalonglet. Ang kloatret ramam asang, mar adamam al modiakal sa barir el May, ngmal de ngil basul, magdadigalat karang lungu. Adios bolo sa baak, lelo makngal tanga targid rokuy, elo wabud, mabaltigareng. Signed, ngiray nga sa Villani Thomas, Buikiat Jefferson Thomas, Colebas Aloysius Talay, Raul Arnold Oilo. Tial subdel mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top dringi e haraorngi, koh mal mesulang. Subdra Kamaldil. Tia Subdra Kamaldil, top dringi o baka na mga lang Ronald Rodor, o baka na miyun si Jack Niringasang, adal kroy tirwano buo, ngas kasuk che okada, el musubdar adamam ya rayuldab morior, el kumangalgela Lati Villanueva, Peter Pira Villanueva, am nosmera kwam rese November 2025, emla motrok la kamaldilel di morngina kwam la December 10, 2025, Wednesday. Ma omarael mora kamaldilel ngal targidra Peter Pira Villanueva, di morngina kwam amro Sunday, November 7, 2025. Maloise gyolingit tem subdar rokul adamam lang regal belur, kumameim da alim da kaing sirtel albul. Maulang swim, mablaktalim, adi mo takal morabli labilong ramyun sa takako masaharu, raw era December 7, 2025. Ngesa ragim subdra pigola harusi, marbebirgaw, moltura dal mue meim daing sir tel albula. Ay ragim subdra kari song denis ngiraryang, rangula, susi harusi nginaswe, masusan harusi Meryl, moltura dal mue meim daing sir tel albula. Orio ragim subdra aiko King Skate, maranglgem na Daisy Ging Afatovic, Carmen King Ote, mabilong ramyun sa takako masaharu, maranglgem na Psis Masaharu, Linda Masaharu, Peredo, Sherwin Masaharu, Lilian Masaharu, Demirer Masaharut Mutul, Mem na kain Sir Telbul. Agidire kam subdragaw, Regina o Chuneo, Marangalgem, Marbibiragaw, Sabet Pears Marangalgem, Dorin Derdor, Hazel Derdor, Ingrid King Didep, Ola Ngiragev, Mona Lisa Manabat Ngiromley, Emilu Manabat Kyota, Ophelia Manabat Miyashita, Malineth Irul, Meimdrang Seu. Agidire kam subdrang algilam le bilung ramyun sa Rosania Koichi, Radil Koko Krufina Tatingal, Kas subdragaw marbibiragaw Meimdrang Seu Telbul. Agidire kam subdra Francis James Obak, Rangalgela Hens Maheng Gaderbay, Radilaila Francisco, Miguel Francisco, Lavi Alfonso, Iriang Derbay Wali, marbibiragaw Meimdrang Seu. Agidire kam subdra Sarita Albino, Mangikleb nginaita unik ngwal, Makas subdra load, Ongal, Emeim dali minakaing Sir Telbul. Agidire kam subdra Natalie Matsuoka, Mallory Matsuoka, Janet Tewith, Meim nakaing Seu. Agidire kam subdra kal obirir Chulita Balibay, Magiru Martin Ito, Meim dali minakaing Sir Telbul. Agidire kam subdra kal Madra Alilay, Leoring Namoy, Solomon King, Kaylor Dor, Sticer Dor, Haimin Dor, Chessing Iraboy Marangalgem, Ling Inabo, Metalap Polan Masaharu, Kenneth Smau, Einer Kapkol, Genny Mers, Chagi Okada, Al Pacino Okada, Rangalgela Ador Roy Terwono Buo, Ralomisang Marudam, Ginagid El Chong Inamur, Taski Ginamur, Kent Ginamur, Jeffrey Atur Marbibirgaw,
Dirikat spadama moran ngalgila dirangas sa Meseral Gabriel, ra Marino Gabriel mas subdolo ad eme imna limit ngaingiseu. Plilio agim sudro ang tru Dilores Cabrol, Rimu Husimi Nobuo, Chain Nobuo, Kayogo Irula, Yosko Nginaget, Norita Edburg, Gregoria Obuola, Nginaget Brown, Nirur Chani, Aileen Moto Quintol, Chanis Nginaget Edward, Kins Kang Itz, Kandi Kang Itz, Ergamur, Kani Kang Itz Matsutaro, Narit Rabong, Leilani Kokoy Nginaget Rabong, Didi Blunt Reed, Didi El Kang Itz, Brenda Okada, Chin Okada, Verning Ginaged, Chastity Ginaged, Blunt Arurang Hens, Idalad Erigo Maliang, Telel Changaldev, Harlan Nicolas, Shari Nicolas, Maliroy Frano. Agidin Subdragal Diragid El Marta Gramur, Gaspasudla de Maim the Alim the Gang Sir Telbul. Agidin Subdra Chong or Tu Nobuo, Dan Harusi, Luis Ginaged, Regis Aichi, Norval Jose, Louis Ginaged, Jeffrey Tele, Jason Psukol Ginaged, Ida Sierra Lester Ginamaged, Maiga Nobuo, Alduk Quachelin, Winnie Arurang, Joel Ogada, Columbus Quachelin, Morgan Matsuoka, Casino Robat Marudam, Kalingo Kang Itz Makuranding Irabiol, Opkal Mamira. Agidinakam Subdragal Elbil Moninga Ichiro, Mosubdra Bibinakaw Mim Mosoma Mertial Bul. Magidinakam Subdra Ngalgila Antonia Wentira Sada Gosmau, Ma Emri Wenti, Mosubdra Bibinakam Mim Dang Sirtel Bul. Ngayon Regim Subdra Ngalgila Miss Itpigra Kabinor Eldigis Natus Miss, Well the Seng Flavin Miss, Richard Miss, Shana Miss, Evelyn Miss, Chuti Matthew, Mim Dang Sirtel Bul. Komal Sulang at Rigel at Mam Lodi Aldong Clear, Lamal Kitarang Mew, Eagi Malat, Kim Dengel, Como Ombreng, and Diamorlot Comamertel Albul. Madarubak Dios Lolmol, Kaltang at Rigidrogui. Sain, Obaram Lang, Ronald Orm, Obaramun, Chaking Sang. Tia subdra kamaldi lor tobdringa ida share lestering namged mangiklep ngirata inikmual mamtilab polad masaharu and subdra ramam rababaldab orior meoldab mongalgela latia ad Villanueva Rapirer Pira Villanueva amnosme rakwam resera November 30 2025 emlamotrok la kamaldilel di morngina kwam na December 10 2025 Wednesday ma umrail el mrakamaldilel ngaltargid Rapirer Pira Villanueva amlamotrok kol Sunday December 7 2025 malwaiseg yolingit am subdra rogul mam ngaragal blu el momem da alim da gang sir tel bul mawlang swim malubem blagatale ma di mo tang al main morabli la bilong ramion sel taka ko masaharu raw era December 7 2025 ayang lagim subdra galib dur barra al Florencio Yamada mo subdra adad marangal gemin da gang seu a o lagim subdra gal di Rasir sa Clive Yuri Renee Roberts madri rangal gela narwo ngir ngayus ra Ruth narwo mo subdra adad marangal gemin da gang seu Kaklagim subdra garut rara holt niratyo marangal gela bage mokmad madire rangal gela Walter Mariur mo subdra adad marangal ge mem ngaingiseu martmagim subdra rangal gela rangula magim subdra gal ngira kasaw rangula murang rangula mo subdra rangal ge mem ngaingiseu agidire kam subdra gal ngir mal ilang algay malus gaspesu de mem ngaingiseu a oriola gim subdra blamsum al susanyo be ngir amat marbebidengi gaspesu de mem ngaingiseu agidire kam subdra gal matilab polan masaru mo subdra bebidengi mem ngaingiseu agidire kam subdra gal anchela ngiraloy madenis oisowang mem ngaingiseu agidire kam subdra ngal gela kame ko emer ob olinda adatsi ma Francis Mer mo subdra bebidengi marangal gela urega ngirasar mem ngaingiseu agidire kam subdra ngal gela amle matilab Mobile Tilay, Gaspuso de Mim Rangiseu. Agidire kam subdra gal Marciana Obiang, mo subdra adad marangal ge Mim Rangiseu. Agidire kam subdra Kyoko Solang, mangar adok teruo, marangal gela singe kom yugi, marangal gela kaoru isak, mo subdra adad marangal ge Mim Rangiseu. Abililyo agim subdra iru lagi ngasang, maet mabel, ma bil ngabang Luil Andres, mo subdra adad marangal ge Mim Rangiseu. Agidire kam subdra ngal gela albong ngira adeng, ra itpik James ngira adeng, ma oop ngira adeng, mo subdra adad marangal ge Mim Rangiseu. Agidire kam subdra ngal gila Nicolas ti kalmadra Shari Nicolas ma Harlan Nicolas moltura del mie mem ngaingiseu agidire kam subdra dir ngarabu Hilaria Malay ma subdra adad marangal ge mem ngaingiseu akiolngit mutrigel dumam lo di kam dong clear em ngel mo kada kawad la kabal mukitarang mie mem ngaingiseu malbuto kasi er malsang mabolakal sab emel may edit kalat karang lungu madako malmsulang erbak Dios lolmol lo makal tanga tergidero kuy saen ida share lester ginamaget ngiklep ngirata anikngwal mamatilap polan masaru Tial subdel mulla rengstrengi adiagal spedel matiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul topdengi haraorngi ko mal mesulang
Ongit range sura albul. Subdra aldadu ra angelinorium el girela ilra rosemary blesam el mlamordon ra rubakal dios el moragmang talulungul. Aldadu amorngira December 5, 2025 el Friday el sils rablaira aise rangat kibra aira state. Tokubet el subdra tulungal grarisong ragablira umbrang ramalgayok state. Malungil sils el morarokul ad el ngarat tulungal grarisong agi umbrang el kmo abeltigereng raklay ngasew maongit el morar patol adad ertel belwadar belaw akmal mongo sugid ertel kmal obradal el sungul ngigal targid ra angelinorium el mlamogdong apil ra rosemary belesam ra rubakal dios el moragma tululungul malwaise etyak mal tokubet el sub del oltobdringa Valentino ngirgiklang teruo chokay katin blailes Felix ngiraingas angelinorium Edwin chokay dabdebre klolubak Jani Tudong Jerome Tamingil Talalba Blailes, Hoyt Blailes, Mark Ramliga, Stalin Bay, Ismail Agwon, Swingli Agwon, Jimmy Blailes, Ma Raymond Ongino, El Morgami Warmaas, Marngalgela Tulungal Gararisong, Rakablira Umrang, Ekmalol Ngitanges Wargamiw, El Girel Ngigal Targid Ra Angelinorium, El Mlamogdong Abil Ra Rosemary Blesam, Ra Rubakal Dios, El Moragma Tululungul. Yadire Kalmal Tokubet El Sub, Del Morat Tulungal Gratmur, Rakablira Umrang Rambalgayo, Agik Malol Ngitanges Wargamiw, El Girel Tial Albul. Tial Aladu Amornira Friday, El December 5, 2025, Rablaira Aise Rangat Kib, Ra Aira State. Ya time 9 a.m. elmo 5 p.m. Kompmal masulang. Signed, Teruo Chokay, Katin Blailes, Felix Ngiraingas, Valentino Ngirgiklang, Angelinorium. Subdra amuduludod. Ya subdra amuduludod el girel ameldile la Rosemary Blesam el ila rulib Angelinorium. Ameldil am la motro kolmoringira sabadong el December 6 el arra 2025. Malwaise ay other tulwang Simeon Aberdong u el Shalom et Pisong, Runguram Uang William Ngiray Galaw, Yather Amay Eliayob, Ringel Simon Derbay, Madrang Tul Sing Ichirium, Marulib Angelinorium, Amsub del Morarowil Ad Marangal, Garagablil Ranger Talwang, El Kmoa Amuduludo, Damlamotro Kolmornira Ongayim Lurior, El Friday, December 5, 2025, Ratutaw El Motelial Sils, El Dimornira Blaira Aisay, Ulakaw, El Ngarangat Kib. Malwaise, Agim Subdar Adamam Regalbek Kalbulu mo may madaalim edgay nga sera al sungula targid. Mangarar dagim subdargaw el ngirayrung isak sualadab, mamo subdar adad marangal e may madaalim edgay nga sew. Ang ramlanguya gim subdargaw rungul ramuuang, William Ngiray Galaw, Madilnglod Rosania Abia, mamo subdar adad marangal e may madagay nga sew. Agidirek el masubdar skang moded, machesi moded, mamo subdar bebiragmiw e may madagay nga sew. Kaileak al spedek nga gali other talwang Simeon Aberdong, am subdargawal ayol ringil madalarak madakter ngira isaw magol mamo subdar bebi rakaw e may madaalim edkay nga sew. Angat pang agim subdar ngalgela Victoria Uto ngira ramyang, Rasiles ngira ramyang, Ma Marcela Olwaal, mamo subdar bebi ramiw e may madakay nga sew. Agidirek kal masubdar sa awas ngira kasol may desil, mamo subdar bebi rakaw e may madaalim edkay nga sew. Agidirek kal masubdar ngalgela Itirong, Ratino ngiragev, padatira ngalgelam lerngel tumrang radorsia sablan marngalgela tomoychi tumrang raulay tomoychi marbebi ringi e may madaalim edkay nga sew. Agidirek kal masubdra Michael Blodak marngalgela Martin Blodak Ralorna Martin Mawain Martin mamoltur ravelmiw e may madakay nga sew. Ay mali ay leak letokubet sel spadam amorgawal dilrungulbay saryang timul marungulbay galistus ngirturong elkmo masubdar adad marngal e may alim edkay nga sew. Agidirek kal masubdar ringel Simon Derbay, Madil ringel Augustina Elwel, mamosubdar ad marangal gara aluy, e may madaalim edkay nga sew. Agidirek kal masubdar ngalgel angir turong, Radhi Raibu, madangalyang raklay, Marigel Nakamura, elk mamosubdar adad marangal e may madaalim edkay nga sew. Agidirek kal masubdar ngalgel amle dilrungulbay eryong ngiratmab, mamgas pasubdalo ad e may madkay nga sew. Makawal galeb ngir nga
badangala, matchasuwa ngir nga badangala, may madaalim edakay nga sew. Agidirek kalmasubadra, away igasakasa, mamay gaw marangalagem edakay nga sew. Agidirek kalmasubadra kawal, alid kasuyugi rangol, mangir abab rangol, mamay madakay nga sew. Marangalgela sekang dolmers, ra lighter dolmers, maelenda rangol bay, mamasubdar baby rangmiw, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdra rangalgela kaleb olgril adalbay, ra sekang Jennifer olgril, kayuk Che ngiray galaw olgril, mat Jeffrey malimarang olgril, mamgaspasubde may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdra rangalgela dira Royce olgril, ra Choco dukor, Serenia mamis, mamarsen olgril, mamay madaalim edakay nga sew. Agidirek kalmasubdra rangalgela ari, ra dira matur, Clotilde Isak, mahayli ari, mamgaspasubde load, may madakay nga sew. Agidirek kalolngit rakaw albereng sa adalbay, elkmomay kaw marbebi rakaw, madaalim edakay nga sew. Agidirek kalmasubdra rangalgela kailang, rasalong, elkmomay kaw marbebi rakaw, madakay nga sew. Ayray, rabalurang esang, yagimsubdra rangalgara asel, magimsubdra kawal spis Valentino ngirgiklang, maudal takako rulugd, mamosubdra rangalgela teruye Daniel, marangalgela bakyar, marangalgela lali, marangalgela oraul, marangalgela singgo, marangalgela tamaye tulob, marangalgela eulalia mates, ragiku ngirngasang, maralul garingang mates, mamgaspasubdra load marangalga, may madakay nga sew. Aged agimsubdra kawal garingel tesay, may gaw marangalgem madaalim edakay nga sew. Agidirek kalmasubdra rangalgela bersik, ra Steven Santos, mamay madakay nga sew. Agidirek kalmasubdra kawal Asli et Pisong, mamultur radalam ra Helena Arurang, may madakay nga sew. Ang rusar ay lekalspede nga kaliadal talwang Simeon Aberdong, amor kawal rabaal tagewo ngirmakur, eloltur rakaw, malamay ang algem rakalins tagewo, marudal, magim alim, egim gay nga sew. Agidirek kalmasubdra rangalgela Dilringel, Augustina Alwel, ra Chinet Guniwo, Robinson Skiwo, Roseberry Ignacio, Mategosang Osilek, mamosubdra baby rakaw, may madakay nga sew. Ang rulwa balagim subdra arangal gara kablil ra ngortelwang. Magim subdra rangalgela Genrath, Ramle Eviledil Magasong, ra Eviledil Gatsue Aberdong, mamosubdra rangalgem mar baby rakaw, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdra Rami Chasua Aberdong, Obaad Rauld Aberdong, Madil Oligong Ramona Aberdong, mamosubdra raad marangalga, may madakay nga sew. Arangalgelat matpap, yagim subdra kawal madrang tula, sing ichirium da, diling tula, Veronica ngiraybay, rulibok angelinorium da, rangalgela Patrick ngiraywatong dalmel, rangalgela dalmel mobel, rangalgela Masayet Tanaka, marangalgela Eichi mobel, mamgaspasubdra load marangalgiw, may madakay nga sew. Arangalgela Cloldil, yagim subdra rangalgela mle, other talwang singewo teong, magim subdar kawal toyoko singewo Larson, mamosubdar baby rakaw, marangalgela Hiroko, ralisat matul, may madaalim edakay nga sew. Agidirek kalmasubdar rangalgela mle Eviledil, Kegreldil, raw Elsia Shalom episong, odray Rose ngiratreg, manayemi episong, mamosubdar baby rakmiw, marangalgela BS, may madaalim edakay nga sew. Agidirek kalmasubdar rangalgela Esau, marangalgela mle other talwang adalbayra, dirakagur no nalawi, mamosubdar adad marangalga, may madaalim edakay nga sew. Agidirek kalmasubdar rangalgela ngatway, ra Rosalita ngaluk, marangalgela mle Eviledil Sibong, Arbadul, radil rulib LC Talay, mamosubdar baby rakaw marangalgiw, may madakay nga sew. Angat kib eng spadala ramasaaw ngirakasaw master, dil ramasaaw gerungil mis, madil adalbay doran inabo, mamosubdar adad marangalga, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar kawal obakra dapkar Clarence Kitalong, elkmo may madaalim edakay nga sew. At tukubet sa spadam, amura rangalgela uarudala, magim subdar rangalgela kaud, marangalgela idub, marangalgela rosang, mamosubdar rangalgela sapal, may madaalim edakay nga sew. Agidirek kalmasubdar rangalgela talmatang ililaw, rar iyong labentyamin yob, ra eriw, ra kamuli lilaw, mamosubdar rangalgela Yohana, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar rangalgela yob, radil abas marigold yob, madingalius Moses yob, mamgaspasubdar load, may madakay nga sew. Agidirek kalmasubdar rangalgela ngira itay, ra adalbay rang tibang Ephraim ngira itay, madalala kulay giku mochimaru,
mamosubdar ada marangal nga may madaalim kay nga sew. Agi direkal masubdar ngal gelas masang ra tuaw ra adalain ringang Masandra Henry, mamgas pasubde may madaalim kay nga sew. A oryo rabalurangar amay, yagim subdar other amay Elyayob, mau elbil rakum sen na asuma, mamosubdar ngal gra ekalbay, rangar amay, may madaalim kay nga sew. Agi direkal masubdar ngal gela humiye gibons, raladili kwarte, maodal ramayar kwarte, mamay madaalim kay nga sew. Agi direkal masubdar buik pelaw, bung ngirangasil, madil mala rose masubda el kmo may madaalim kay nga sew. Amayun sagim subdra ngalgela ng atopt brigul ratareng mainita mamgas pasubde may madakay nga sew. Abalilyaw agim subdra kawal balang ulang uong mablitang yoit singewo mamosubdar adad marangal may madakay nga sew. Agidirekal masubdar ngalgela oligong arbadul raris chunewo marangalgela robat oligong mamosubdar adad marangal may madaalim kay nga sew. Klamatela subdaw ul matirigel mlodekal madungang clear akmaldekal bol makita ranrir otakangal may madaalim kay nga sew ertial al sangulat targid. Etirigel guk modiakal sabarirel may didakalat karang lungu ya Dios lolmol malobangged lumakngal tangat targid Rokuy. Signed, other talwang Simeon Aberdong, Uelsya Shalom et Pisong, Rungul Ramuang William Ngiray Galaw, other Amay Elyayob, Ringel Simon Derbay, Madrang Tul, Seichirium, Rulib Angelinorium. Tial subdel mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top dringi haraorngi, koh mal mesulang. Subdra kamaldil, tia subdra kamaldil or top dringa I adra vital ta chirumang irmang, usak sagarias siangaldeb, iras asong kiositele, mamadra iliu da Felix Grengas, el morarogul da mamal kuma ang ngiram rilangan Mr. Thomas rakamsig, am los mercera November 13, 2025, em la motorok la kamaldilel maaldadu, el moringira Friday, December 5, 2025, kamaldila di moringira bli rayibogul rablur orior, em raira tali al silsen momdak ramrilangan ngasang rablur ngesar, tia di mogol kamaldile el dadu, makiolingit tanges urkamiul admam ngar orior mababaldao ragayuk lumadas pedal memin nakaing isir tialsang. Along agim subdra I adra mawang skilang alkmum kas subdra bekla ademin nakaing isiw. Ngarara agim subdra ngalgela ngil reng remote ngiwali ngari akre orior ngirmang makwatselin ngirmang agiul ngitang isurgaw no ay doong marbibirgaw ma elmis musubd memin nakaing isiw. Malgayo ng ngipkal tlo tlay Roman omangkar sabit hasinto marangalgel ongilong ingas. Yasar ngari ngiro irem sa masang manginarmo misa saito manginatoluk silas kingsyo musubdra bibir kami Dirat ngarur goreti wasisang marbibiringi. Dirat spadala Bruce matanyang irgutuling. Yugigo Silvanus. Isabela o Yosiwo. Junior Tulob. Londa Tele Eldebe. Isabela Doktor Adalbay. Lidesi Jackson Doktor. Kabang Bas Alay Marino. Guzman Tabelwal. Madras Kusu Gabriel wasisang Marangalgel. Kabe Nordwen Hideo marbibiringi. Marangalgel no bugot maungil. Aira ngarinya diliaw ringil mukur. Than Doktor Makati Tlanson Doktor. Orior ngarinya bes Paulus Wangalibang. Mosudra bibirgay min nakaingisew. Natsko Adalbay Marangalgem Marbibirgaw, James Junior Adalbay, Moyat Christina Ureta Amor Marangalgel, Isaac Mitsuru Maanet Mitsuru Siksay Marbibirgamiw, Andre Nabeyama, Saryang Ging, Elena Talay, Ingrid King Rideb, Solomon Ging, Chipper Talay, Aida Talay Salvador, Maura Gordon Marangalgel, Ngirat Ngerhiop Masubda, Kikuweng Ngasang, Jacinta Tabelwal, Irene Ongaril, Tega Tabelwal, Kukumay Ngamasa, Inaria Kurihara, Sabet Oseg Marbibiringi, Maria Basilius Agitaya Marbibiringi, Irutangli Matium Sud Marbibiringi, Senator Philip Proclay Masabinar Clay Termetet Marbibiringi, Agidri Kam Sud Raspusungon Masawabedor, Mosudra Adademin Nakaing Sew, Balbato Masang Maser Markuk Model Civil May, Didaglat Kang Nungu, Yadios Lolmol, Lamangkal Tangat Rigidrogoy, Kopmal Musulang, Sain ni Adrabital Tao, Chirumangirmang, Mausak La Sagarias Yangaldev. Tia Sudra Godal, Top Dringa Dingilius Albert Jacinto, Pastor Hubert Charles, Nirasibong Urdial, Rabat Robam Amsiol, Nirmangang the Hays Malsol, Mabastor Marcelus Ngirangas, Almora Adamab Kumarangem, Mr. Ramsig, Nangalgela Omrogong La Margamsig am los Mercer November 13, 2025. Apat ngilang Amorge Motorka Klak Maldilel, Maldadu, Morning December 5, Long Aim Luriol Friday, El di Morning Abli Raibogol Orior.
Apat ngila motor ka klal motob sel tutar Friday December 5, 2025 relol mertlo matedo 6:30 AM emelmal tel moragele share Sacred Heart Church Orior. Yauriur on di bleng morabli raibo le mga maldil moswel be emerald mamadak rangarang sangaring isar. Agim subdara admam ra igagi del belu mar mosabi le maim gim alim gim kaing surtial masang. Mang ayang lagim subdara obakraklaw Stevenson mogisang we ad dil urchon sa martha orisimang bandari. Iwalagim subdara ngiray bag rekoryo darong mawadal adra ibay rapora mira arang algilam les kisol inasyo mas arkabul Dennis Math. Malgayo kagim subdara algila rulog tokoy ranina Antonio rang algila alus tokoy radirario Martar ura rang algila kadoy tokoy rang ngiray galaw anserm kadoy rang algila erong tokoy radira del bo taklagodew rang algila ardial tokoy radirat nger blanda blesam rang algila isimang iro ora ramonika isimang rang algila otri la tokoy ra Herminia Basilius. Esaragim subdara pastor Billy Cuarte rang algila rolmi masyol marang algila kargar lula. Orioragim subdara isabong murago syar rang algila ngir mugursket rang algila tarong iraingas setsko tur benitad arong may mutur deip taro. Ayraek masubda rarab alta gawangir mugur ang man lemyotu klol ad deip tarimel helmer lul ma wong right Cuarte. Ay miling agim subda ragodol senardo ngira alsaw idup et bisong rang algila hambret senior kas pasubda beklat marbibir kami mim da alim da kaing sew. Liak subda at yasubda lol top dringa dira del bo taklagodeb mading lius el Albert Jacinto el murabla rang at edong rang arbed rading lius el Yuchin Wahara dira del bo el Benita sa along San Osval dil sa along Gloria Warswick yadra derbe Ignatius Ngirmeril madiliad chuding Ngirmeril kas pasubda del beklat marbibir kami mim da alim da kaing sew. Tokobet liak subda yang along at yasubda lol top dringa dira del bo el takla mangirang arbad el Howard Charles el morar ireng arbad el Davis Wahara maubad yorang miner ngarar de osisul subda maramadar ngabo del tamin ng South Junior mlein launa hideos diagon odaol dulay subris mardara itril yutakamangloy mayun sa gidire kam subda kal wanitangir oloy balyong iraidong kas subda del beklat marbibir kami mim dalim edagain sertel albul kamal dilila rangem miser kamsiga December 5, 2025 el Friday el sils el dimorngir ablir raybul alto kamasang maser matrigil model sib il may di daglat kang ngu madagom mal msulang al beklat yeru bakal dios lum kaltangater gidrogui sahe na dingelius Albert Jacinto tiasudra kodal lol todrinya oligon galebra albang ngirgabay chosua kumangay madra abaw masahiro Daniel etugay Johannes mangira kumra malson nobuor akodalila rangem miser kamsig elmlosmer ong evoluryar November 13 emlamutrok lakamaldil maaldadu elmorngir December 5 long emluryar mangmotob dramor ra 6:30 am ratutawal dimilmalten moragelesera Sacred Heart Church orior emurabli rayebug lemongaldil moswel emotob del mautabra barang ngasangar ngisar emuraged maradmamal spadra gal bluak malontial meim da alim da Saul bongla el sils rengal target del adibus kaklawing spadra Clayton ginaged meim da ngisew ngiwaleng spadra ngiray derbe masasing arurang eviray derbe brangay masami dira ite goreti erbay dira gal spadra raklay Rafael baong ngirmang mosudra bibir kumiu meim ngasumam dira gal spadra rut ngirmang meim da ngisew tokobet se subda morang algilam le madral mi church ngirar saul mkas pusub de meim da ngisew malgayo ang spadra ilwaiti lindar albang bekal dil ang emi Thomas maadalbay along telley sindir albang imruring nasyor ngulbay sa arulyong Teodoro ngulbay Juanar ngulbay mangarbay bitelley mosudra da de meim da ngisew dira gal spadra alala delbay Vicente Olgarila ma Franciscas ngabaw mosudra bibir kami meim da ngisew dira gal spadra Chesky lang meim da ngisew tokobet se subda morayu toribyong makreos mosudra bibir kaw meim da ngisew ngesareng spadra labuk emir maruy ngira abay da Matthew Albelao Miss Saito dirat ngrur wareti wasisang ngira dong sebesong u elche watanabe Melixis Katkel madebora Saito marangaligel amler atur sudo Moses mosudra da de meim da ngisew ngatmaing spadra ormresay president Tiber masay kumangay aamanya ngirglaw peu admay obakarairur Joseph Lima awadal ad isikl higa kyomi sida mamihayna erungla mamara amad mosudra adad mangal gemeim da ngisew ramlungweng spadra evalinda e fritz meim da ngisew ayraeng spadra Solomon nobuo ma asli adalbay meim da ngisew orioreng spadra ebir climate scolter dililaw sis kasakuma marangalgelam ne ebir clay bablang dor rangalgela Basilia Gintaro rangalgela Liorulugd marangalgela Severino Rulugd Romana Vasilius mamaria gitaya mosudra bibir kay meim da ngisew dira spadra Tulik Alfonso Diaz mosudra bibir gidrang armi de meim da ngisew dira spadra Wells Awas mosudra bibir kay meim da ngisew mongra yibugling spadra wadal
Ad Elsie Aaron, Grace Merong, Ngitoob Ramasa, Rosemary Claway, Lulu Taliw, Frida Del Mau, Hannah Smau, Chimir Albang, Mawang Arit Tamol. Tukubet sa suda mura agami troli, mosudra bibirngaw may imda alim. Ndirikat spadala Poligar Pasilius marangalgel may imda kay ngisew. Paliliwang spadala diray galaw laligibon sa Obirir Pia Morey, Tingilius Ignacio Morey, Mangiklev Albons Kumangay, mosudra adad marbibir kami may imda kay ngisew. Tukubet sa suda mura Balgul Felix Osilek, mosudra bibirngaw may imda kay ngisew. Balto ka masang mase markuk modekal sibil may, didakalat ka ng nungu. Madakumal masaw liaro bakal Dios lumang gidarokuy. Tiatukubet sa suda loltob din nga arangalgelam liruluk at Johannes ginakasaw. Ranglod at Johannes, babi Denita Johannes, Metugay Wilson Johannes, El Moral Adamam Resuroy Rayray, Rardialul Alonsa Kyota, Madil, Kaspsudra Adade may mga sukumam, Rakamaldili Latar Kamam Narangem, Miser Ramsik, Dirikal Suda Morarulog Marcelo Ngirgalaw, Maibirulog Naomi Uegi, Rabler Alus Ramalgayok, Mosudra Adadra Luz may nakaingisew. Sa en Oligong Galebro Albang, Ngirkabay Chosua Kumangay, Madra Abaw Masahiro Daniel, Etugay Johannes, Mangirakum Malson Nobuo. Tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel matiagal tigingel malub engul de swel at Yes Broadcasting Company tiang aspedirar adlul top dringi e haraorngi ko mal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello Palau, this is the Yes Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Dia's apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. The Yes Apartment, the right place for you. WWFM is owned and operated by the Yes Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Gurmid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7. With a transmitting power of 450 watt each transmitter, WWFM is a 100% locally owned radio station. Ali, ngariya malor udu subde de hatememel mera radio station, madagulngit mamay gin masukaw, makot, egdilu si aspren, eloya a cellphone mal open deng wargaw, aisen muk mungomur o ingrang, momrekor o ingrang, telat times ratal si, sesayan ringi, esendringil either moya ka fax, mora 488-4420, malub ke sendringi loya ka email el mora www.fmpalau@gmail.com. Ega mama recorderingi erulia invoice sendringi le korkau e auriul ega meharau. Ali malya moves loya de guardau le chospe eringi elo aisergau maluba nganya harmam raspedem e aki call seguir the number e mga du urgarau era ki bomrek mru raspedem ko mal mesulang. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in the Yes Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oi sine. What do you mean oi sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer, Asahi Super Dry, number 1.
You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. The president expects car prices to come down. Lisa Brady, Fox News. Now that he's rolling back Obama and Biden era fuel efficiency standards that he says forced automakers to build cars with expensive technology, driving up costs and prices. People were paying too much for a car that didn't work as well. And now they're going to have a great car that's going to be environmentally friendly, but it's going to cost you a lot less and it's going to work great. All of the nonsense is being taken out of the cars. Several auto executives in the Oval Office for the announcement, including Ford CEO Jim Farley, who says people should have a choice. This allows us to invest in affordable vehicles made in the U.S., which we will take the lead on and will allow us to make vehicles more affordable. The president calls his predecessor's limits on tailpipe emissions ridiculously burdensome. Environmental groups had urged the EPA to withdraw the proposed rollback, citing climate change and public health risks. After a months-long investigation, sources say the Pentagon's acting inspector general finds that Secretary Pete Hegseth created risks to operational security in a way that could have potentially put U.S. pilots at risk during a group chat on the messaging app Signal that inadvertently included a reporter earlier this year. The Signal chain included then National Security Advisor Michael Waltz, members of the Hegseth family, including his wife, and Atlantic reporter Jeffrey Goldberg. Fox's Jennifer Griffin. The chat did include sensitive information about an upcoming military operation, but Hegseth has denied discussing war plans or releasing any classified information, and the Pentagon is just out with a statement calling the Inspector General review a total exoneration of the secretary that is expected to be released in unclassified form. That report this week. Stocks finish higher. The Dow up 408 at the bell. America's listening to Fox News. A man is dead and a killer on the loose after a hotel shooting in Maryland. Prince George's County Police say the shooting that killed a man at the food court inside MGM National Harbor Casino was not random. It was targeted. It appeared that they were looking for this person, chased them down, and the shooting occurred right there in the food court. Police Chief George Nader told reporters no one else was injured and that they believe the shooter escaped in a car, adding, "There's no threat to the public." MGM is safe. The harbor is safe. This was a targeted incident. We believe that it would have folded out anywhere once these two individuals came into the same area. Chief Nader says they have video of the gunman, who they believe is in his 20s, but they're not releasing other details at this time. Carmen Roberts, Fox News. Police also locking down nearby schools for a short time as a precaution. A lot of meth won't make it to the street after a joint effort to stop it in Georgia. Federal agents, along with Georgia state law enforcement and deputies in Hall County, northeast of Atlanta, say they've intercepted tens of millions of dollars worth of meth smuggled into the U.S. by Mexican cartels. Theodore Hertzberg is the U.S. attorney for northern Georgia. In addition to seizing these drugs, which are worth tens of millions of dollars, GBI and the Hall County Sheriff's Office arrested two men who, as of earlier this week, are now facing federal drug trafficking charges. The drugs were found inside refrigerated trucks, including hidden among shipments of imported blackberries. Eben Brown, Fox News. Israel just confirming it launched an airstrike in southern Gaza, calling it retaliation for an attack by militants earlier in the day that wounded 5 Israeli soldiers. Again, stocks finish higher. The Dow up 408 points after a day-long rally. The S&P up 20 points. The Nasdaq also finishing in the green, up 40. I'm Lisa Brady. This is Fox News.